tariki 21 Mata 2025 iyi n'indi tariki yanditse mu mateka y'isi ahita azigera yibagiranwa n'abatuye isi muri rusange by'umwihariko Kiliziya Gatolika ku isi yose. Inyuma y'uko twumvisha urupfu rw'umuyobozi mukuru wa Kiliziya ku isi hose Papa Francisco mu rukerera rwo ku 21/2025 mu kwezi kwa kane uyu munsi wo kuwa mbere. Ibi ngibi bibaye nyuma y'uko kuri Pasika yagaragaye ari kwizihiza Pasika afatanyije n'abakristo Gatolika bose muri rusange i Vatikani. Iby'urupfu rwe twabimenye mu masaha ashira saa 3 z'amanywa ya mu gitondo. Ibi ngibi byatangajwe na Vatikani ibinyujije kuri X yahoze ari Twitter. Banditse bagira bati Papa Francisco yapfuye kuri uyu wa mbere tariki 21 Mata 2025 afite imyaka 48 y'amavuko. Cardinal Kevin Farari, umuyobozi mukuru ushinzwe imari ya Kiliziya, niwe wemeje urupfu rwa Papa Francisco kuri Kiliziya y'i Roma ya mbere Casa Santa Marita. Yakomeje abwira abakristo ati bavandimwe n'agahinda kenshi ngomba kubabwira urupfu rwa Papa Francisco ko ku isaha ya saa 1:35 muri iki gitondo umushumba wa Roma Francisco yasubiye mu bwami bwa data. Cardinal Kevin Farari yavuze ko ubuzima bwe bwose yabugeneye gukorera Imana no gukorera Kiliziya yayo. Uyu Cardinal Kevin Farari yakomeje abwira abantu ko Papa Francisco yigishije abantu kubaho bafite indangagaciro yo guhimbaza Imana kandi bafite ubudahemuka, umurava n'urukundo rutagira urubibi, by'umwihariko ku bakene n'abantu bahohoterwa ku isi. Cardinal Kevin Farari yasabye ko roho ya Papa Francisco yakirwa mu bwami bw'Imana kubera ibyo bikorwa byiza byamuranze. Papa Francis atabarutse nyuma y'amezi 2 avuye mu bitaro nyuma yo kumara igihe arwaye indwara zifitanye isano n'ubuhumekero. Papa Francisco yasaga nk'uworohewe dore ko no ku cyumweru cya Pasika tariki 20 Mata 2025 yari igitambo cya misa. Papa Francis atabarutse ku myaka 48. Yakunze kurangwa n'indwara z'ubuhumekero igihe kinini ndetse mu myaka y'ubuto yigeze kurwara indi ndwara izwi nka pneumonia ngo nyuma yaje gukatwa igice kimwe cy'igihaha. Ubundi nibe ibintu bitangaje byaranze Papa Francisco. Yitabye Imana nyuma y'imyaka 12 ayoboye Kiliziya Gatolika ku isi kuko yimitswe muri Werurwe 2013 asimbuye Papa Benedicto wa 16 wari umaze kwegura. Niwe wari umushumba rukumbi wa Kiliziya Gatolika ku isi watorewe izo nshingano akomoka muri Amerika y'Epfo, ndetse ni nawe wa mbere wabaye akomoka mu muryango w'abajesuiti cyangwa se abayezuiti. Papa Francisco kandi apfa nyuma y'uko yunze Kiliziya Gatolika n'u Rwanda nyuma y'imyaka myinshi umubano wayo narwo warajemo agatotsi kubera uruhare rwayo muri Jenoside yakorewe Abatutsi. 2017 yahuye na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ndetse nyuma y'uwo muhuro itangazo ryaturutse Vatikani yavugaga ko yicishije bugufi. Papa Francis yasabye Imana imbabazi ku byaha no gutsindwa kwa Kiliziya n'abayo bose barimo n'abihaye Imana batwawe n'urwango ndetse n'ubugizi bwa nabi bagaca ukubiri n'inshingano zabo ziyogeza butumwa mu byabereye mu Rwanda. Papa Francis yagaragaje umubabaro ukomeye we bwite w'ubutaka butagatifu bwa Vatikani ndetse na Kiliziya muri rusange uturuka kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Anagaragaza kandi ukwifatanya n'abahekuwe ndetse n'abakomeje kugerwaho n'izo ngaruka z'ibyo bihe bikomeye. Iyo tangazo kandi ryavugaga ko Papa Francis yicishije bugufi yemera imyitwarire mibi yaranze ibyo bihe ndetse isiga icyasha isura ya Kiliziya. Gato yo kubonana na Papa Francis, Perezida Kagame yanditse ku rukuta rwe wa Twitter amagambo agaragaza uburyo yakiriye neza imbabazi zasabwe. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yateruye agira ati umunsi mwiza ni uguhura na Papa Francis, ibihe bishya mu mibanire hagati y'u Rwanda na Kiliziya. Ubasha gusabira imbabazi bibi muri ubu buryo ni igikorwa cy'ubutwari. Great day moment and a meeting with Pope Francis, new chapter in relations between Rwanda and the Catholic Church. Holy
ati ubundi Papa Francis yavutse ku 17 Ukuboza 1936 avukira i Buenos Aires muri Argentina. Ababyeyi babimukira bafite inkomoko mu Butaliyani. Amazina yahawe akivuka ni Jorge Mario Bergoglio, aho yari afite abavandimwe bane. Bivugwa ko yuko yari imfura mu muryango. Yize amashuri mu seminari rya Villa Devoto mbere yo kwinjira mu muryango w'abajesuiti w'1958. Papa Francis kandi yari yarize amasomo y'ubumenyamuntu mu gihugu cya Chile mbere yuko asubira mu gihugu cye cy'amavuko kwiga amasomo nyobokamana. Yahawe ubuseseredoti ku 13 Ukuboza 1939 agenda azamuka mu ntera kugeza ubwo mu 1973 yagizwe uhagararira umuryango w'abajesuiti ku rwego rw'intara mbere yo kugirwa arkiyepiskopi wa Buenos Aires muri Argentina, na mbere yuko Papa Paul Yohana wa kabiri amugira umukardinale w'2001. Yamutangira ubuhamya ataraba papa na mbere yaho igihe yarakira umukardinale rwaranzwe no gukemura ibibazo muri rubanda, kwicisha bugufi n'ubuvugizi ku bakene. Ubundi twasigara twibaza duti Papa mushya azaboneka ryari? Biri kuvugwa yuko Papa mushya azaboneka mu minsi 20. Ni nako bimeze mu busanzwe. Nyuma y'urupfu rwa Papa Francis byitezwe yuko mu minsi iri hagati ya 15 na 20 aribwo undi azaba yatowe. Itorwa rikorwa mu nzira izwi nka conclave. Ibikorwa by'amatora bitangizwa na misa idasanzwe mu gitondo. Nyuma y'iyo misa hatangazwa amagambo agira ati extra omnes, bivuze ngo abandi bose basohoke. Nuko abakardinali bakarahirira kubika ibanga. Nyuma y'ibyo abakardinali bose bafite munsi y'imyaka 80 cyangwa bemerewe gutora bateranira muri chapelle ya Sistine yakiriye conclave zose kuva mu 1958. Bahita bakingiranwa muri conclave kugeza igihe bahisemo Papa mushya. Icyumba baba barimo nta koranabuhanga cyangwa itumanaho inyuma biba bihari. Nta cyizere kiba gihari ko icyiciro cya mbere cy'amatora cyatanga umusaruro munsi. Hakoreshwa ibiganiro, amasengesho, kwitekerezaho kugira ngo bagabanye urutonde rw'abashobora gutorwa. Toranwa abakardinali 9 bo kuyobora amatora. 3 baba bagenzuzi bitora, abandi 3 bagakurikirana ibijyanye n'amajwi, abandi 3 bagenzura niba byakozwe neza. Papa atorerwa umwanya we ari uko umukandida umwe abonye 2/3 by'amajwi. Iyo bigeze ku cyiciro cya 34 cy'amatora atorwa hagati y'abakandida 2 ba mbere babonye amajwi menshi. Mu cyiciro giheruka icyakora hari ubwo amatora yihuta mu gihe hari umukandida ukomeje kwigaragaza cyane. Mu mateka amatora ya Papa yatenze cyane mu kinyejana cya 13 aho yamaze hafi imyaka 3 kubera impaka za politike. Muri icyo gihe abakardinali 3 barapfuye muri conclave. Nyuma ya buri tora impapuro z'amajwi zitwikirwa muri Sistine. Iyo hazamutse umwotsi w'umukara bivuze ko nta Papa uratorwa. Iyo umukandida umwe amaze kubona 2/3 by'amajwi ababaye Papa mushya. Kardinali amuhamagara imbere akamubaza niba yemeye inshingano. Yasubije yego ahitamo izina rya gishumba azajya akoresha. Urakibuka yuko kardinali ahita amuhamagara imbere. Kardinali asohoka muri chapelle ya 16 agahagarara ku ibaraza aho abakristo bamubona, akavuga amagambo yo mu kilatini ngo Habemus Papam. Habemus Papam. Bisobanuye ngo ubu dufite Papa. Agahita atangaza amazina yasanzwe ndetse n'izina yihitiyemo y'abapapa. Icyo gihe Papa umaze gutorwa ahita yambara ikanzu yera nawe akaza kuri rya baraza akageza ijambo rye rya mbere ku bakristo gatolika abagiye kuyobora ubuzima asigaje kuri ino si. Nyuma y'urupfu rwa Papa Francis hagiye gukurikiraho iki? Nyuma y'urupfu rwe nk'undi uwo ari we wese hatangirwa gutegura imihango yo kumuherekeza bwa nyuma ko no gushaka umusimbura we.
Papa Francis yari amaze imyaka 12 ari umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi, akaba ari uwa 136 ubayoboye Kiliziya. Iyo Papa apfuye yari akiri mu nshingano ze. Urupfu rwe rwemezwa n'umwe mu bakaridinari bakora mu ishami rishinzwe urugo rwa Papa ruzwi nka Camerlengo, noneho akabimenyesha abandi bakaridinari bakabona kubitangaza isi yose. Ibyo byose ariko ni imihango ikurikiraho kuko urupfu rwe ruba rwabanje kwemezwa n'abaganga. Nyuma yo gutangaza urupfu rw'umushumba wa Kiliziya Gatolika hakurikiraho ikiriyo kimara iminsi 9 kizwi nka Novendiare. Icyo gihe umubiri wa Papa witabye Imana uba wajyanwe muri bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero, wambitswe imyenda y'abapapa ndetse wahawe umugishwa. Noneho abakristo Gatolika bo hirya no hino ku isi bakaza kumusezeraho bwa nyuma. Umuhango nyirizina wo kumushyingura ukorwa hagati y'iminsi 4 n'6. Abapapa ba Kiliziya Gatolika bashyingurwa ahitwa Grotte di Vaticani, ari bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero isanzwe ari ingoro ya Papa. Gusa birashoboka ko Papa Francis atari hazashyingurwa kuko 2023 yabwiye televiziyo yitwa Noticieros Televisa yo muri Mexique ko yifuza kuzashyingurwa muri bazilika akunda kuruta izindi yitwa Sainte Marie Maggiore nayo iri i Roma. Papa Francis kandi yasabye ko yazashyingurwa mu isanduku isanzwe ikozwe mu giti kimwe n'ikinyabutabire cya zinki, mu gihe abandi bagiye bashyingurwa mu isanduku ikozwe mu moko abiri atandukanye y'ibiti hamwe na zinki. Muri icyo gihe cyo gusezera kuri Papa, ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika ku isi buba buri mu maboko y'abakaridinari, igihe kizwi nka sede vacance, bivuze umwanya utarimo umuntu. Hagati y'ibyumweru 2 na 3 Papa witabye Imana amaze gushyingurwa, abakaridinari bakora inama izwi ku izina rya conclave. Iyi ngiyi twigeze kwivugaho, ibera mu muhezo mu cyumba kizwi nka Chapelle 16 muri bazilika Mutagatifu Petero. Ibi ngibi nari nabikubwiye haruguru, nagira ngo mbikwibutse. Ikindi ntigeze nkubwira nuko Papa atorwa n'abakardinali 120 bari munsi y'imyaka 80 ibyo nabikubwiye. Maginga ya Kiliziya Gatolika ifite abakardinali 138 hirya no hino ku isi bakiri mu nshingano, ariko bose hamwe n'abagiye mu kiruhuko cy'izabukuru ni 240. Ibi bisobanuye iki? Ni ukuvuga ko Papa mu gihe atora abandi bakaridinari yita ku ihame ry'uko buri gihe Kiliziya Gatolika iba ifite abagera ku 120 batarengeje imyaka 80. Conclave ntabwo iba rimwe ngo ihita irangira, kuko abakaridinari bakomeza guhurira muri Chapelle 16 bagakora amatora kugeza igihe Papa mushya abonekeye. Bitwa twabiboneye haruguru. Nta minsi igenwe ya conclave, gusa imyinshi muzagiye ziba zamaraga hagati y'umunsi 1 n'5, aho buri munsi haba hakorwa amatora inshuro 4, 2 mu gitondo n'andi 2 nyuma ya saa 6. Hashobora kuba amatora inshuro runaka, akabura umwe mu bakaridinari ugira 2/3 by'amajwi ngo atsinde agasubiramo kugeza abonetse. Y'abakaridinari bakoze amatora inshuro 33 zose nta Papa mushya uraboneka, bahita bafata abakandida 2 bagize amajwi menshi kurusha. Ibi nabyo twigeze kubibona ruguru. Ibi nibyo twari twaguteguriye kuri Papa Francis. Uyu mupapa akaba yitabye Imana ku itariki 21 z'ukwezi kwa 4 2025. Iyi nkuru ntizigera yibagirana mu matwi y'abatuye isi, by'umwihariko abakristo Gatolika aho bava bakagera. Iyi ni iyindi tariki nk'uko twatangiye tubivuga yanditse mu handi mateka. Nge wagutegura kino kiganiro nkanakikugezaho ndi Mukwizera Elise. Papa Francis, komeza uruhukire mu mahoro.